Nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. Megale egbe dom na mi le egbe ƒe ŋkekenyui sia hã me. Elabe enye mɔnukpɔkpɔ nyui ɖe na nye kpli wo ke be eŋu nyui ɖe gake na mi be aƒetɔ ke nye míaƒe Mawu, ke nye míaƒe xɔnametɔ, ke nye míaƒe sitsoƒe, ke nye míaƒe xɔxɔ ƒe kpe gbadza, ke nye míaƒe aɖaŋuɖela, ŋutifafa fia, ke nye míaƒe agbea katã va kpe ɖo la, míagatsɔ akpedada anɛ le yeƒe dɔ siwo katã wòle wɔwɔ na mi gbeawo tso gbe la nu. Eya ta nɔvi lɔlɔwo, aƒedziwo kple ame sia ame si ke sia egbe ya, mele egbe dom na mi le míaƒe tɔ kple míaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Enye dzidzɔ gã aɖe nam eye menya be wò hã le to dzi bena eyawo va ko la, wò hã etsɔa tɔwo le me. Ele vevie elabe agbenyae eye ame sia ame si ke sena agbenya la, ele agbe dimee. Ame sia ame si ke sena agbenya la, ele ɖeɖekpɔkpɔ dimee. Eye ame sia ame si ke sena agbenya la, ele xɔxɔ dimee. Eye to agbenya me la, ye mee xɔxɔ le, ye mee ɖeɖe le, ye mee vovo le na mi, ye mee ŋutifafa le na mi, ye mee vovo va kpe ɖo godoo le na mi, ye mee agbe kple yeƒe mavɔa kpɔkpɔa ye me wòle na mi. Eya ta wòle vevie be ne wòva wò hã gbɔ la, wò hã tsɔe ɖi ɖa nɔviwo ɖe kokoko be agbe na su ya hã si, be xɔxɔ na su ya hã si, bena vovo na su ya hã ma si le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Ta miedo gbe ɖa be aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe nakpe ɖe eŋuwo ne nate ŋu ase enyanyui siawo gɔme. Nɔvinye, biabia nye be ɖe míagagblɔ be míegadana alakpa be parce que alo egɔme be wodzi mi ɖe alakpa dada me ta míagblɔ be mi le Kristo me vɔa mígakpɔtɔ da alakpa. Ɖe míagblɔ be ke wodzi mi ɖe nu vɔ me ta eya ta si ke mi xɔ Kristo alo mi le Kristo me vɔ la, ke mígakpɔtɔ le nu vɔ mea. Ɖe míagblɔ be mígakpɔtɔ nye kluvi na nu vɔ esi ke Kristo va na mi vɔ eye be mi kpɔ xɔxɔ to eya ma dzi xɔse me ɖe. Ɖe míagagblɔ be míganye ekluvi na enu vɔ ma hã o, ke bo míagblɔ be ame vovowo míenye, ɖeɖekpɔlawo míenye, ame siwo kpɔ xɔxɔ tso Mawu gbɔ, ame kewo yɔ be Mawuviwo ke nye Kristo tɔ. Eya ta nɔvi, ɖeɖekpɔkpɔ ƒe safui ehiã na nye kpli wo. Enye nu xoxo aɖe ke ye ame geɖe mete ŋu le keke ɖe ŋuti haɖe o. Togbɔ be esia yi la, mi ɣlia agbalẽ ya ke woyɔ be Bibla, mi ɣlenɛ eye mi sena egɔme hã vɔ ake ɖe enyanyuia ƒe tometi ŋu la, numa le fu ɖe na ame geɖe gbe ma eye wometɔ le keke ɖe ŋuti haɖe o. Yena be ame geɖewo la, wogakpɔtɔ wo ɖokuiwo flum eye ame buwo hã le wo flum eye wole xɔɖame dim tso tsɛtsiwo me yi ɖe tsɛtsiwo me. Wole xɔɖame dim tso profete gbɔ yi ɖe profete gbɔ. Wole xɔɖame dim tso pastor gbɔ yi ɖe pastor gbɔ. Wole xɔɖame dim tso nyagblɔɖilawo gbɔ yi ɖe nyagblɔɖilawo gbɔ. Wole xɔɖame dim tso afi sia afi be fi ka woakpɔe le o. Elabe wole dim vɔa, womenya fi si ke nye agboa nu eye woate ŋu axɔe akpɔe eye woage ɖe me o. Eya ta ne nye be safuia be le asiwò la, mate ŋu ge ɖe exɔa me o. Eya ta míegbɔgblɔ be ɖeɖekpɔkpɔ ƒe safui, míaƒe tanyagbetɔ nye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe safui. Edze be kristotɔ ɖe kpekpe ke kpɔ Kristo eye wòxɔ dzi se, ke kpɔ Kristo eye wòkpɔ agbe to Kristo me la,
safuma la sio bena na nyabe azona yetrozi ametohede le maume yetrozi amensikanti oko na dede popo choma voide mavome eyata novi megbobe miape tanya egbetonye dede popo pe safi dede popo pe safi ya do la soasio enye nuho de ko le bible me ke ya me gero me ko kerenti haro eyata ocho anu vivi pe nyao ple asen kaka vovovo oyo bible version voa o me gbolo anyasike tutututu ele enyam bena watam nabe amuna akpode o de popo taye mau tia miam ameadodo be mi aglo de popo ho ke le maume na amesiokata mau wode pe nonomanulanu bena mi avanya te fela gbohana agbe popo ma nyebe mi ajono church igbe segbe ano gbodora fo yim ano nuna medim ano yim enume gakela agbe ma voilà ma va sunye closiola enyo nu sike melete ho ela be mi nyabe apeto Yesu Kristo branyire bana nene man kekere la va keke va doa eye ne gamia suye va ya mergoro agbe ye won kun le e fo koji yo dagbela monti yo wa ya klekeme o gaka apeto Yesu Kristo agbono bana nyeme jesimi mi anuvo olao mi ame barao mi adidrito mi alakpato miterale egbonye novinye madon kunu neji na to siame bena ewo kenye Kristo tola edola doje sinu tohiade le agbezaume bena esike trozi mau sikenye mau kemo wandeke si akpoji ovo wone odenablibo zelka hohena yo katala edola nye bena ne le Kristo mala maga globe deuhi mi dana lakpa alo lakpa mo jimido alo tayi na be mi gada lakpa garemo enyamala menye ma ofanya yo enye didri alo nuko masse mau manya mau fomo macho ye wona emao ela be Kristo yen nyatefela agbekple yenye nyatefela agbekple nyatefela Yesu Kristo yen nyatefela agbekple le ko bonema ple mola na kere fo mwatikola ela po ala kere nyatefe hanti nyatefe la na be agbela sosio Yesu Kristo yen mola nyatefela ple agbela eyata novi nuchonu mega cho Kristo fe ejiji mega cho ejioji o nuchonu mega cho Kristo to fe jiji o mele gboglombedi nuchonu mega cho Kristo to fe ejiji o amesike ko Kristo le nyatefe mela enuchonu ji de keme gachoa yefe ejiji o eyeta globe de popo safi de popo safi ya yenye ye gomenye bena enuchonu megachoa Kristo to fe ejiji o enuchonu megachoa Kristo to fe ejiji o eyata miarle nous le Corinthe to fe agbale evelia etato cho ikpukui ato ide ikpukui adreme emegbe mi aga le ikpukui we nya le ikpukui le Corinthe to fe agbale evelia me etato ikpukui we ato ha ide we adreme la afima mi atema le Bible alo le nyanye ngongo kokwame abaleke on le Corinthe to ine real go bonami bena ke pasere egbe siala esiayi sike ogle ya mosela nuchoa ofe jioji ke sike otro le ofe ji me ava apetola gbola
wa de nutsɔnu la da ke aƒetɔ la enye gbɔgbɔ. Aƒetɔ la enye gbɔgbɔ la ke afi si aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ le la afi ma ye vovo alo ɖeɖekpɔkpɔ le alo ame ɖewo gblɔ be ablɔɖi. Bibla ye le nyama gblɔm na nye kpli wo. Exɔ Bibla dzi se be Mawu ƒe nya ya. Exɔ Bibla dzi se be Mawu ƒe gbɔgbɔ ye zãmo ye ŋlɔe da ɖia. Ke nenye xɔ dzi se la, nya be nya yawo la wo le teƒe. Bibla le gbɔgblɔ na mi be ke va se ɖe egbe sia la, esia yi si ke wohlia Mose la, nɔvinye leke ese gɔme be woahle Mose ɖo. Mi le Mose hlem leke be Mose 1, Mose 2, Mose 3, alo Mose 1, Mose 2, Mose 3, Mose 4, Mose 2, alo Mose 3, alo Mose 8, e gblɔ mi la, awo, menye yi nenema yo. Mi do la se gɔme nye ɖe be ame ɖeke me gafu mi kple yeƒe numevivi aɖeke o. Gbɔgbɔ kɔkɔewo tsɔ ŋlɔ nya, gbɔgbɔ kɔkɔe me ke miato miase gɔme, eye wònye nyaxɔxlɔ si ke woɖi afia Mawu ƒe dɔgbedelawo alo ame siwo nye egbetakpɔlawo ye Mawu ŋutɔ yɔ be wona ɖe gbeƒã ƒe nya be ɖeɖekpɔkpɔ ne sɔ amegbetɔ ɖe sia ɖe si le agbenyigba ya dzi bena ame ɖeke megatsrɔ̃ la. Gbɔgbɔ kɔkɔe ma ke nye nya xɔ ɖe akɔ na mi gbe la ye ɖia nya la gɔme na mi. Ye dzi ye meto le egɔme ɖem na wo nɔvinye kple danyewo, sistawo kple brɔdawo katã le afi sia afi si ke mi le hele nyanyui sia sem le gaƒoƒo ya me. Mawu ƒe nya nye nyateƒe nya matrɔmatrɔ. Bibla gblɔ na mi be ke va se ɖe egbe sia la, esia yi si ke wohlia Mose la, leke wohlia Mose ɖo. Wobe esia ke wohlia Mose la, enutsɔnu tsoa woƒe dziwo dzi. Ne esia si ke wole Mose hlem ko la, enutsɔa woƒe dziwo dzi. Meɖe kuku be nɔvinye atem se gɔme ya. Ye gɔme nye bena va se ɖe fifi me hã la, wohlia Mose ƒe ese ewoawo. Menye Mose hlem wole o. Ese ewoawo ke wotsɔ to Mose dzi la, wobe va se ɖe fifi hã la, amewo gbakpɔtɔ le hlem hele bu be iye me wòato ate kpɔ ɖeɖe. Wole agbagba dzem le ŋuti fine. Wodi be wòato Mose ƒe sewoa dzi wòate ŋu akpɔ Mawu. Ei, me be miase gɔme. Bibla gbɔgbɔ na mi le bena va se ɖe fifia alo va se ɖe eyi si ke mi gakpɔtɔ hene Mose ahlem la, enutsɔ miaƒe dziwo dzi bena mi mate ŋu kpɔ nu nye o. Elabe mi gakpɔtɔ hegale Mose ƒe sia me kpɔm bu bena miate ŋu adze agbagba eye miate ŋu awɔ ɖe edzi hena miaƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Ne nenema wòanɔ la, ke Kristo hã magava o ɖe. Elabe sia le na mi vɔ, ke ye dzi ko miawɔ eye miakpɔ xɔxɔ alo akpɔ ɖeɖe alo atrɔ zi ame vovowo abe ɖe si ke Bibla gblɔe ne be miaxɔ Kristo dzi se ye miavɔ. Nɔvi lɔlɔtɔwo, egakpɔtɔ egbe sia esia gba le Mose hlema. Ke nenya be ne egakpɔtɔ le Mose hlem la, enutsɔwo dziwo dzi eye nutsɔwo kuwo dzi be mate kpɔ nu nyuie o ne nake ɖe Kristo ŋuti o. Eye ta nufiafia sia va gbe eye medi be mato nɔ bena le Kristo Yesu ke va de mia kpli wo la, eɖe mi be miatrɔ zi ame vovowo, eɖe mi be miatrɔ zi Mawu ƒe amewo, Mawuviwo ye mi nye, eya ta woayɔ mi be Kristo tɔ ɖo. Eya ta nɔvi, menya be ele to dzi, meɖe kuku nɔ be nase nya sia gɔme nyuie. Mose hehle gɔme ɖe. Mose ƒe siawo me dzodzro ye wogbɔgblɔ na mi le fi ya. De biabia sia va wò gbɔ be
de mo se fe si o ji mi awo afi akpo de ma mele de ma o menye mo si afe ese ji mi awo afi akpo de o ela be bible agbo na mi nyu ne bena eye va se de fifia ne ogle mo se fe ese wo la o fe nkuo ma vu o eye nu gacho o fe jioji ela bena obuna be esiaoji wo koe ana agbeyewo alo ana dede popo alo fufu popo yiwo ye gomema mo se fe sehela ye nyebe amegedo ga potogbe hegale esewo metom eye ole gbogbombe ye me wato akpo Kristo vo manyere ne mayo eye ta me de gomo bena enyala gomo de enye bena eye va se de fifiam ne o kle mo se fe se ewo la o pen kuo mo vu o ne ga potole mo se fe si o kle mla alo dibe mo se fe chiaji atoka pe akpo de la ye gomebe won kum ko vu hade o ye gomebe enuga cho o jiji eye ebuna habana esia oji wo koe anab agbe ye vo bibla ko be menye siaji wo yo ela be nemi ko be mo se fe ese wo la menye se wo de ko le bibla mo ese si o bibla mo o ese ala fama te black tovo a declare ejivo le bibla me nana aten wo lenti o maha no vinye matenwi o taye Yesu Kristo vado ke nuketa una siado ke mia jimia segome ke besigbe wo domoto ade trocho epo movo oji eye oho Kristo abe apeto enela ekema nu sito monela wole vivitime la denada enumake me dibe ma de egomeno na se bena ke eye va se de fifiane o ga potole mo se pesie o hlem la o pen kuo ma vu o ne e ga potole mo se pesie o e wa o hlem la e gombe ga potole vivitime eye nu ga cho mo na o alo cho o jiji e la bena ebu na bena esia oji wo koe anab agbeye menye siaji wo le mo se fe se oji wo la na agbewo nukata ona selo mo gba mi abayi mi akarenti fifien ke egbe sigbe ko ne etro cho wo mo vo oji eye ekwo Kristo abe apeto enela ekema nu si chomo ne na ola eye ne le vivitime la o de neda enumake bena na podede ela be ekwo Kristo dise ekwo maufa vi teruvi de kadise ke va choido ke va gbede anyi de tao de tanye be mi akpodede la echo kwaji setala wade enu chonuma dale nkujina o dale wo jiji e sikena be ele vivitime ye me sene de popo gongola na troko Kristo Yesu la wade dale ejijina o wa bunkuna azobana na po Kristo le kokope ya na wo de popo no vilo loto la afeto la me obe wa de da enumake elabena nyanyi agbulu enami le do fe agbale etawe to kuku black of all nyame to ide brand ne for the kreme amen hele gbogbo na mi beleko no vinyo ejebe mi asenu si ogome hele gbogbo na mi beleko maha hele gbogbo na mi bena le do of agbale etawe to kuku
blatovo nyire de blanevo de kele gobe afima ye Paulo yiji glona obe novinyo minya esi azon bena minye azon bena to nenemme siaji o acho miapo nouveau akemi to amekajio apostle Paul de gomena yepe amesio kataba le maunya sem le to fa gba le tawe to kuku bla tovo ni de bla nevo de keme apostle Paul de gomena obedi de popola mele mo se fese wo ji wo mo o kabom de popola echo Kristo ji khose me to Kristo ji khose me be amesia mesi ho ejise la wa de cho nouveau sime e wazu amejoje. Praise the Lord. Mele gogo be amesiam ame si ho ejise la wa de cho nouveau sime e wazu amejoje. Nous sianye nous garde si mo se fese o maten awona amedeke o mo se fese o la maten awe o Kristo eva we na nyeklo no vinye. Amen. Eyata mi ponye be nya sio nya kodila o glola nagadi mia unti o eyata mi do la ponye de eyata do la ponye de be nya sio nya godila glola megadi unti o ela bo nye sia me yo to na kwa de o que Yesu Kristo di khose de ye kona me fa nouveau la memuti yo to na zina ame joje yo to na zina mauvevi ele veve mi anya esiawo na mi ape Kristo to fe emenyenye vavato le mauve kume alebe dosi ke mauwo to yentolo ko ji yo diva mi agbo cho ile ko cho savore ni eta chefo vous corride nye klotala na nye enuntonto na va agbezome be na tema nyabe Kristo to va vaye nye azo menye chechi de la de deko o novile Kristo me ele gbesio sema enye gbedasi vava sike chu mogbona o e o jebe na khwejise eyata mi kponye be enya sio nya godila oglola nagadi mian o elabena oglebe hallelujah elabena oglebe nuka. Praise the Lord. Elabena oglebe le kema novi elabo oglebe mi amesio do avlo nya tefela la mi ke nkudi mi akonu vase de esime mi achro enya siayo glodadi ma benya sio enya godle glodadi mega di nyati o de lesi kemi ati tere nyanti taro e mi ma ko nyate fe nyaji sola ye nana be awo sigbebe enya siko nya godle glodadi la anye nusi ava di nyanti e yeta esike mi ma lobene di yonti o e mi amesio dore mi agbo mi ma lobene di mi anwola yeta mi le nyate fe ya dem fiamido be totone va mi apa gbeme ne mi apa Kristo to nyenye alo mi apa Kristo to nyenye la ne nyenya te fe nyato eye agbepopo ha na su nyekle osi le Yesu Kristo fe enkwaji mi ame siwo do avlo nyate fe la mi kenkudi mi akonu vase de esime mi achron na nyene na me novio nye jimedidi ple nye kuku de si me diade de mieta la feto pe nkume nye bena be miakata mi akpo agbe magagwe la seke mele gogombe novi nye loloto nye jimedidi ple nye kuku de
si medena na afeto de miatala enye si bena amesieme na kpo hoho alo na kpo dede nemi nous le romatofa gbaleta bo pukui veraide pukui aniamela afirmi akhle bena ela bena mele da se dimna wo bena o le wuvam de mau ga kemenye plesi jeje o egba amegedeo o le gbona bo yina chechi egbona ba yo gbona mo fanya yo no na taro gaga oji e yo no gbefa dem eye de ohi nukunu ha pere on tifa ga ke bia sebede o je sin ho sike de kokko nu ho sike wa chok gbona mo de onye ma ha wa black pass sagane wa cho ya ira fanya odeme wa cho moji fanya odeme wa cho luka vi ji fanya odeme wa cho so de fanya odeme vo de le kokko du angone yo kata no vinyo e ya ta o yo mi o ya do be mi de fe gbe fanami ne mi atema akpode de ke Kristo chobana kata bena vovo kokko vava que le Kristo mala na sumia o katasi a leben bedodo ke le agbianti la ne o va mena nye klo katasia le Yesu Kristo fe enkwadi le Yesu Kristo fe kwamen le Yesu Kristo fe kwata e le hulatala e shanenye wowo amen e yata no vi si kele todo ngafofo yame me de kuku na be gameresu amegere ole mu fam de ma onu egbe ya gake menye sijeje de gake menye ple sijeje o ela benade esi o menya mawu fo jojo nyenye o la eye o le didi bena wa onto wa cho onto fo jojo nyenye la atu chitrenu la o mo bobo o do kwide mawu fe jojo nyenye la te o lumai wa megede ogwema komenya ma ofe jojo nyenye otala kome ke safu ya masuosio okpode de kokko safu ya otala nuka wona wanto vale unvale ma unu be leke ye wa wedo ya wo menye ne ma obe mi awe mi wedo mula nyate fia ye me de kokko le ne amegbeto fu mi kata ela bana esi o menya ma ofe jojo nyenye o eye wo le didimbe na wa chowa on to fe jojo nyenye atu chitrela o novio o mo bobo odo kwikura o de ma o fe jojo nyenye la te o ela bena esela fe lu enye Kristo novio esela esela fe lu ri yenye Kristo Yesu bena amesia mesi khona senala nakpo jojo nyenye me di bon ton akle le Roma to fa gbale tam wo kukui ameve to ide enelia me no vi elegbe asema eleve vire na nyeklu fifia amen eyata me di be na semeleke be enyate fiala nyate fe onye amen ke esi mienye bena o ma chua afiana amesto to esela fe do homo ola ke bonto Yesu Kristo di khose me de ko untila e ata mi o ha mi ko Yesu Kristo di se bena wacho afiana mi to Kristo di khose me e menye to sela fe do homo o ela bena o ma chua afia na untila de keto esela fe do homo o no vinya senya ya nyere ke esi mienye asobenade ke o de nu le kujinami ke menye mo se fese mi ga popo ke mi ko Kristo ji sela ke mi nye asobena o ma chua afia na ame to esela fe do mo o ke bon to Yesu Kristo ji khose me de ko utila ke esi ale nenela eyata mi oha ejabe mi akho Kristo dise mi akho Kristo Yesu dise bena wacho afia na mi to Kristo di khose me eye menye to cho sela fe do o
ela bena oma chua fiana untila de que cho sela peto o gale to fa gbale etave pour que ya dele nyama bonami no bi esigbe ele nya go mesa so ne amen. Praise the Lord. Mile makafuema mafoto oema amen. O jamido de eselate hafi khoseva no bi edo la segobe o jamido selate hafi khoseva. Et c'est une nous fiala. Français Gobé, la loi de Dieu a été un pédagogue pour nous ramener à Christ. C'était un pédagogue, la pédagogie. Nous fiala. Amen. O jamido de siate hafi khosevalo. Et si une nous fiala. Yeme Gobé à la seconde zaria. Que havi khose lana vala o jamido de selate e yo otu hode mianu hena khose si ole de go afia emegbela ale sela zu miape nu fiela hallelujah nu keta na siado et siela miape nu fiela onye. La loi nous conduit vers Jésus-Christ, c'est notre maître, c'est notre tuteur. C'est la pédagogue. Yenye nous fiela. Allez cela zou, mi a peu nous fiela. Si ploa mi ya Christo boy. Et si a yenye akadinami, ben yemi kwa mela. Ben anemi kwa mi a kole me be mais nye nouveau olata. Azola et nous fiela et siato tsunami et la be o jamido de sia et siate hafi khoseva et sia yemi ape nous fiela et que fiembe minye nouveau olala et tazola e plomi de Christo bobana Christo na womi amojojo to e poto se ke wola me ben ye kwomi atozi amojojo le ye ya meda choma voide mavome. Et à me dire que omega wa nouveau. Omega dalakpa o. Omega blamo. Omega gloanya nyamadinya o. Nyate fo de no anumana o. Amerika ba goba o timi de nouveau meta nouveau la combien minyeda o. Neke donc Christ va wona mi le galo tio. Que Amerika la goba nya la pato ala pa mo timdo. Me toi nous kota nous kori ma to nous kori gele belo. Est-ce que moi le Christ meta? Awo, enyo elle rond. Elle est very wrong. Mais elle était faux. Christ tombe gada la pau. Neme pastor me nyome tlan kuma no go glomana. Nyame dala kwa vile galo mana. Que nyame tozimo. Mais gale mo se fait si ahlemuye. Et ta nous ga tonye jiji, nous ga ton kunye ji male nous pamo. No vigne. Unke. Si tu n'as pas soli. Là-bas, on va affi, que affi, khosela na vala. O jamido de selate. Et yo tout vode mia nourena khose. Si o le de que afiato Christo Yesu dit la mebe. Allez, cela zumia peu nous fiela. Si ploami yina de Christo boy. Bena wacho afianami to khose me. Et nous fiela yenye esia. Que plami ya de Christ boy bena woni akwa Christ se ola twafianami to Christ di khose me que esi khose vala mi megale nu fiala te esi khose vala na nye khose tola megale nu fiala te ela bena mi kata mienye mauvio to Christ Yesu di khose me Galate to va galata ve. Pour que blavo ve to ile blavo va adia blavo to ile blavo adem yele nyama glonami. Que no vigne. Nu ka dibe ya glo, nu ka dibe ya segomenao. Yemi de kon to va gbale. Evelia etame to ku nya gomena. Que mi kata mi echo un coup si que mi kata mi cho un coup
si o me tsɔ nu o la kpɔ aƒetɔ la ƒe eŋutikɔkɔe abe ahɔhɔe me ene eye wòatrɔ míaƒe nɔnɔme ɖe nɔnɔme ma ke me tso ŋutikɔkɔe me yi ɖe ŋutikɔkɔe me abe ale si wòtso gbɔgbɔ ƒe aƒetɔ la gbɔ ene. Eya ta azɔ ne nye kristotɔ ɖe nɔvinye ke atsɔ ŋku yeye bubu ke dzi woɖe nu lɔlɔ ɖe atsɔ kpɔ nu atsɔ kpɔ aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe abe ahɔhɔe me ene eye wòatrɔ wo nɔnɔme ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu tso ŋutikɔkɔe me yi heyi ɖe eŋutikɔkɔe me abe ale si ke wòtso gbɔgbɔ ƒe aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ na mi ene. Yesu Kristo la enti kɔ míawo ƒe nu vɔwo ye ta yo va ɖo eye wòatsɔ míaƒe nu vɔwo gbɔ yi etrɔ nye kɔkɔetɔ mavɔ ye ke ne le me ɖi le ko la yɔnɔ ɖo ame dzɔdzɔe ame dzɔdzɔe ame dzɔdzɔe nɔvinye Mawu ne yra o ne se nya yɔ gɔme la ye nye wo katutu egbea amewo nɔ akatɔ amewo nɔ anyi dze gblogblo míawo ƒe katutua etso Mawu ƒe nyame ye tu katutua le na mi ne otu kawo le Mawu ƒe nyame koa katutu suasio le nugo sia gome eye ɖeɖekpɔkpɔ suasio xɔxɔ suasio ŋutifafa suasio yaya suasio dziɖuɖu suasio le Kristo me eya ta woyɔ mi be enu Mawu viwo ɖo eya ta woyɔ mi be kristotɔ ɖo be dakpe be ese nyanyui ya eye ewɔ ŋti dɔ tsɔe na me ɖe ŋutɔ dzro me ena kpɔ vi ɖe gbogbo ke le me na mi ame siwo nye kristotɔwo la akpe be se nya sia gɔme gbea Mawu ne yra kaka le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi amen. Mia nɔvi ko yɔ be Yesu nyo oyira Mawu lolo yeƒe enya yi ke dzi Mawu gatsɔ nya to gbea tsɔ na mi togoviwo le afi ɖe kpekpe ke mi le be miase nya ya na ɖeɖekpɔkpɔ lo me tso True Forgiveness Mission Australia na togoviwo katã lo ke miagblɔ be eyi za ɖe ciao ciao.